Yebo, ngiyabonga babehleli. Lokho asahluko number 5. Verse number 1. Funa isiZulu Naso nasikhona ngicela sikunizivaphaphele sona. Jesu bekeme elithenzeni lolwandle laseGenesaretha. Cela silaleleni kahle bazalwane ngisini ngisimaka wami ngiyabonga ufunza kahle live lakho limnazi ungahlali phansi. Ngicela silalele bazalwane sonke ngicela sinaka ngifuna ukuba nesikhathi eside bazalwane ngifuna sheshe sikhululeke. Ikhona intwana lencela ukukhuluma ngayo kafishane bazalwane. Funza mawe ngicela phansi. Sonke silalele bazalwane ngithi nje kafishane make namuhla sheshe ngihlale phansi. Yebo. Isikhathi abantu bethe kwendalo bedalo bazalwane banyathelana bakwendalo. Ish, masibaye ipizza lepholano leyo maka. Ngesikhathi mani makwabo, ngiyayifanele bazalwane. Bethe labantu banyathelana tokwendwani bazalwane. Atofalifi. Bethe banyathelana. Bethe abantu kunyathelwa. Shothi lena nayo beyingaba incane lokho. Bantu banyathelana, abantu bathi sifuna ukuvalifi. La uNkulunkulu. Lashonaphi ibandla? Lashonaphi ibandla? Ashonaphi amakhono ekuya sifuna ukuvalifi. Lamuhla sekumethimela zedela abafundisi bami nayifana yokuthi bantu sebaya isikhathi ukuthi kunabantu abakushumayela abantu. Shothi kakhulu akusiyo umqondo wakuvalifi. Kodwa ukuthi ukukhuluma abantu. Asihlale sesiphakamisele phela. So kulabantu lekwathiwa ukuthi angisoba nithi ngayi khona la kithi namhlabeni sokuba nemakatapili. Unabishop balwana. Lapha nakuthiwa nje kumenya uGamethe yedwa uGamethe. Akazange sevakala nakaflopsi. Utela mhlelo lokaflopsi. Wako phela uGamethe. Lo moya nje wamala. Sokufuna ukuchaza ukuthi wako uGamethe kuze phela manje naye abe ube nento lemathi ngamdonsa. Ubeka Gamethe nakhona la ubeka umane umuthi kancane Nkosi yami. Wako unomla mfundisi sikolo sethu. Bentuthwa kade. Uyofundisa ukuthi vele lento nje ukuyibhekisa phansi isho ukuthi yena kumkhulu nokuthi hayi. Ngubani yena lo wako phase sidaweni. Ubuya phi wena siwe wena sokuba umfundisi wakakhabela la Glorious la eduze. Umuntu kaje umkhabela aka lo muntu uluphula uGamethe kuphinde kwephula umkhabela. Wena umkhabela katiwa. Yini ngibani kanamathi ubishop bani. Mhlawumbe lovela ku TV lona lihlelo kaVlosi. Ha siyakhonala. Ngoba kufuneka lo bani. Kodwa uthi lombhali lana bazana nebethe abanyathela nabayokwenza. Bayovalifi la uNkulunkulu. Bayovalifi la uNkulunkulu. Funza impilitime eluthenzeni. Kodwa badbeli baphumile kudo bageza emanetha abo. Obona tikephe letimbili time elithenzele. Uthi ke kodwa badwebe bebaphumile kuletikephe balapha eceleni bageza emanetha. Wathi asangena kulesinye sato labesina Simon. Yebo. Ucela ukuthi ase akhweshe kancane eluthenzeni lwemali. Wathi nakangena kwesinye isikephe lebesisa Simon. Sanibonani bazalwane. Wathi nakangena kwesikephe lebesisa Simon wafike wamcela ukuthi hey Peter ngicela manje usuke thina kancane nje bathenzeni uthi nikhona bazalwane. Amen. Sakole kade bazalwane tithi bazalwane. Nakafika Jesu
ufike uthi hey Peter umkha athi ngivile bazama ukuthi iBhayibheli lithi wakhaza tikephe kubo wakhaza tisentenzeni angithi sikhona saba kanye ngale class nakafika ufika uthi khanda latikephe fika tenzeni angithi bazalwane nakafika afika angena kulesikephe ufika uthi Peter ngicela manje lesikephe usithi nje kancane kusibuyisele phansi kancane angithi bosaba kanye abafundisi ufika uthi ngicela manje ukuthi ususe kancane latenzeni usithi kubeka maka Mase uhlala phansi kuleso sikebhe waqala ukufundisa abanye. wase uyangena kulesikebhe ufike nakafika angena wafika wahlala phansi uthi ke lo mbhali ke wase uyaqala ukufundisa abantu uverse number 3 lo wena kubili lapho verse 3 lecela ukukhuluma ngakho kafishane kahle kahle into lecela ukukhuluma ngayo lamhla lapho lencwadi lena bazana think 4 lapho nje ngihlale phansi sibhale mhlawumbe emakhaya amen kubeka maka verse number 4 Wathi kuke athethe ukufundisa wathi uSimon ase uqhubekele ekujuleni kwelwandle nehlise emanetha enu nibambe inhlaba. yebo Simon waphendula verse number 5 ke loyo cela siminake verse 5 Mfundisi sishikanele usuku bonke lapha kodwa asikabambi lutho. yebo Noko njengoba sekusho wena ngidalitulisa lelethalanga. uthi Peter hey mfundisi lapha sasizamile sishikaneke kusuku bonke la ngale kaMateyu lo mbhali lo ufike akhaza lenzaba ukuthi Peter bekamdwele Peter bekadathi isikhathi sedwele Peter bekaye nesikhathi lebe athi ngaso ukuthi nawe yemane isikhathi lesikudwe bathi ihlala ladibanga kodwa nakafika Jesu ukhanza Petro umdwele hey sanibona abazalwane ukhanza Petro umdwele uphumile esikebheni shothi yasarela uthi Petro hey sebezamile hayi angibambi lutho vele nakafika Jesu ukhanza vele hayi ayawasha mandethe uyawasha uthi ke nakathi Jesu verse number 5 hey Petro asenimane kubekela ukujuleni uthi indaba selibamba lihlala uthi mfundisi sishikaneke ubusuku bonke la asikabambi lutho kodwa noko nawe lona ngifuna ukukhuluma ngayo lokunye bazalwane thula bandlela kodwa noko ngoba kunjani bazalwane ngoba sekusho wena mfulu wendlela wahlongasile wena omJehova igama lakhe wena owayakhona maphakathi wena lowakhuluma ekhaya kumnyama emhlabeni ngoba sekushito wena lathi umbhalo wathi chapter number 7 verse 37 athi zamangana kakhulu sakhatha ukuthi lo muntu utenda kahle jonke tintfo athi ngoba sekusho wena amen ngakwenda Nkosi ndakwenda noma sekuzamile ndokwenda noma sembali nokuhlekile but Nkosi ngoba kusho wena ngiyenda kubeka mama bamoya ngiyabona ukuthi sebavile sekathekile ngoba sengahlala phansi yabona nje yena uma kwami nawuqeda kufunza noma sengahlala phansi usume umlungisa ambulo la ngale ndzaba lela ngiyazi istambulo setinenge nyalo tikula lapha bomfundisi baba uthi nayi ngithi nayi lembo nayi ngifole ukukhuluma ngakho bazama ngihlale phansi funda mama Nembala bathi bayawafaka emanetha abo. yebo Babamba intumbi yezinhlaba. yebo Athi mase acishe azabuka ekhathi emanetha. yebo Bathi mase bakhweba. verse number 7 ke loyo ngicela phansi verse 7 Bathi mase bakhweba labanye bangani babo. yebo Lababeke kulesinye sikebe. ebebakile sinye sikebe Kuthi bate babambisa. yebo Bede batigcwalisa totimbili sikebe. Daphose dacwila. beta bashuba tinhlane bathola intombi etinhlane bathi gcwalisa into timbili tikebe uthi ke lo mbhali ngabo ngamakwabo uthi ke lo mbhali ke taphose tacwile letikebe totimbili letikebe totimbili taphose
Upisihlalo wala ekhaya. Phela mana etela ngempela losithandazela. Thatha nayi mic noma thatha la wathi ukhona yini? Akekho. Mendele wena lokutshela ukuthi akekho. Makela amadoda thatha mic sixoxele live. Jesus Christ. Alishinji izwi lakho Jesu uyafuna ukulalelwa. Jesu ufuna abantu bazalwane ulalelwa. Kube mneliphimbo lokuhlabela manje awuhlabela lokuhlabela ethi ngoba umlalela wesinye isikhathi ubiza
ngicela niqhubekele ukujuleni mina kwamathihlathi uthi Peter Moses sishikane kabusuku bonke batsha Moses ngoba kusho wena ndakwenda bathandekayo bazalwane akalalele uNkulunkulu bandla lithi likhona hamba kahle nathi lalela uNkulunkulu nakho sitawo khona uhamba lilalela uNkulunkulu lingajukuthi khona ungahambi nje nakathi juku umuntu ozoshayela mahlombe into but lalela hamba ngokuthi uthini uNkulunkulu naye yedwa verse 3 uthi verse 3 lendingwana uthi lo mbhali Jesu wafika wathi iqisa umfundisi wakho okumlalela isikhathi ukhanza manje asayawasha nakafika Jesu ufika uthi lo mbhali wafika wangena ngesikebhe lebe singaphethe amen uthi nakafika ufika uthi kuphethe asomane ukhwesha kancane lemsenzele asomane uthi nje kancane uthi nakafika Jesu wafika wase uhleka phansi nakhathi besikebhe wase uyaqala uyafundisa uthi lebandlela bazalwane ngicela ukuphangisa kanje umqobo ukuthi empilweni yakho Jesu awumhlalisi asekahlale Jesu la kwesikele asekahlale awuhlalisa umtitisa ahlale angathi vela sihamba angabi la khona ayi Jesu kuthiwa yini level i-fast language mthini level wokucisha umlilo lo yini lokho lekusho angabi kulemfolelo Jesu ngoba Jesu nakamlomo yena ulanda ngalesikhathi kuvutha umlilo ngesikhathi kuvutha umlilo akathi ngekuhlelele nikhona bazalwane akuselakho yokude nomsebenzi wakho kona kuthingana ngesikhathi namnandi bazalwane nakunemlilo angabi ke ukutishela umlilo Jesu but Jesu akahlale empilweni ahlale kumnanzi ahlale kulumela but ahlale Jesu mhlalise kahle mhlalise bakuzone khakhatho but yena njalo wena mhlalise mani hlalise bangakuthatha nje ubona seyibile mani yayibona le yombozi bazalwane lento bathatha kwabathi but awusithe ngokusimane nje wena ukuhlalise kahle Jesu ahlale mina empilweni hlale amen uthi kana bafika wathi nje asawumane uthi kancane usuka kancane la kuthenzele mina bemathi lokunye langakusho bazalwane sengahlala phansi abafishane kwami namhlanje usitha sokumuntu bemathi lokunye bazalwane ufuna sikwele nasefikile nahlela impilweni yakho uthi babadlela asokukhwasha kancane la ngqondo yakho ukuthi mina sengahlulekile thivele nasehlelena la impilweni awukhwasha kancane la kulenzayo ukuthi yathi mina sengahlulekile mina sehluleke umsusa la indaweni yawehluleka Peter suka emthenzeni
nami yasuka emthethweni manje. Suka emthethweni. Nasakuhlelile suka la ngqondo. Unengqondo yokuthi mina ngisehleki, mina vele nje ngimentali, mina vele ngingafutha bani, ngethu nje ngoba nani. Yabona le nasakuhlelile suka la kwenzayo le. Suka mani kwenzayo le. Lalela. Asemukhothela emavesi ezincwadi ezimbili. Niyakhumbula lesithwala lesalamba. Lo walanzwa encwadini yaSamuel chapter number 9. Lafika David wathi ngubani engamendela umusa. Walanza ilothi phali. Niyakhumbula? iBhayibheli lithi wasinake efika embi kwaDavid wathi, "Hawu Nkosi bengiyini nje mina injalo efika." Niyakhumbula abafundi beBhayibheli bayathi phela. Niyakhumbula bazalwane? But iBhayibheli lithi wafika David wathi, "Lalela. Wena sodabodla etafuleni lami njalo. Hlala lawe ngiyabodla nawe." Verse number 13 wale incwadi leyo uthi Mefiboshethi ke abehlala etafuleni adla nenkosi njalo. Shothi kafishane kwendekani bazalwane. Le nkulumo yakhe yokuthi akhala ukuthi bekayini na injalo efika. Bekuyinkulumo yaseLodibhari. But la ayisateka inkulumo yaseLodibhari la. So kuleli indzawo. Akusakhulunywa nolimi lwaseLodibhari. Lelo libhari bekwenzayo yabahluleka but la sokunaJesu nawo usahluleka na. Sahluleka akuteka umlalela la. Sinenkinga kakhulu singakholwa bazalwane. Yakukhuluma nolimi lwabahluleka noma sesiJesu. Khuluma nolimi lwabahluleka. Wasibili nami ngicela ukubetha ngakho. Ukhuluma ngakho nilalele. Incwadi yaLuka chapter number 15. Na uqala ku verse number la ikhuluma khona ngenzaba yokulahleka ngathi Luka 15 ukhuluma ngenzaba yokulahleka lokuthathu. Sanibona bazalwane. Umbhali ufika akhuluma nganabo ukulahleka kwesibili nakwesithathu, ulahleka kwendodana encane. Sanibonani? iBhayibheli lithi indodana encane yathi nayibuya ekhaya. iBhayibheli lithi babe bekasula kwabuka njalo. Yathi nayikhamba babe wakhamba wayihlangabeza verse number 20:21. iBhayibheli lithi wahamba wayihlangabeza babe. Uyicala verse number 11 letho. Lithi iBhayibheli wahamba wayihlangabeza babe. Wafika wamanga lomfana wabuya naye ekhaya. Sanibonani? iBhayibheli lithi lomfana wabuya ekhaya. Wasafika babe noma sahleluke imikhono yababe. But iBhayibheli lithi wakhala nomfana wathi babe. Mana manje nje nami lomunye wezisebenzi la ekhaya Nkosi yami. Ungasanani nendodana yakho salumana lomunye wezisebenzi. Sanibonani? iBhayibheli lithi babe bekamemeka njalo babika ekhaya athi, "Hey lalelani. Bisanithole likhuluphele." Osiyambisa nje ngokugobela mgobeliseni. Noma lalela kahle noma naka kahle eBhayibhelini. Azana lo baba sayiphendule lo nkulumo. Le nkulumo yabahluleka ukuthi bathi babe ngesikhathi umfana ale babe bekabona indvodza. Nayikhabuka nomfana babe solibona indvodza. Yona isiveli mina sengihamba namangapsi nje. La ikhaya ukuthi babe yena bisanithole likhuluphele. Bathandekayo. Asasikhosha kancane bazalwane enzaweni yokwehluleka. Ingqondweni yakho awusokususa kancane, awukhweshisa kancane kwehluleka. Noma ngabe ubone bemndeni, noma ngabe emndenini wakini ubone kumnyama, noma ngabe ubone lalela asokungathi kufananisi. But ithanda ngoba sakuhlanze Jesu la empilweni yami. Ngiyaphumelela. Uhlala uthi khothela umbhalo maThethonoma chapter number 28 verse number 13 lothi thina ngasaba bomsila kodwa sesiyakwathi inhloko. Thina ngasibe yini bazalwane? Ngasibe bomsila kodwa sesiyakwathi inhloko. Ngoba ukuthi akhaya mfuthi yamani, ngoba ukuthi la ekhaya ngalo manje moto, ngoba ukuthi la ekhaya ngalo wasebenza kahle. Lalela wena, thina ngasaba bomsila ngoba sesihlalisa Jesu empilweni. Now God can ngicela ukukhuluma ngakho ngoba uhlele phansi. Verse number 7. Bani ngangifuzela lesavulile. Jesus Christ. Oh bayethe. Oh semale. Oh bayethe. Oh siame. Oh bayethe. Oh semale. Oh
banzima nje bakhweba labanye bangani babo. Lebe bakulesinye isikebhe. Uthi bake kwathwalisa letinhlanzi. Beka batithwalisa letimbili letikebhe. Tikebhe taphose tacwila. Khona la kulomfula lona lebe behluleke kuyibona. Kodwa umbhali uthi base bathola tinhlanzi letinengi ngabo batagwala kutotimbili ke letikebhe. Shothi Jesu angithi lesikhona bazana ukuthi Jesu wangena esikebheni lebesinaphethe. Amen. Kodwa na shothi kafishana lesinye isikebhe Jesu akasinaka nokusinaka nje. Kodwa nase abenefits aphethe esikebheni sakhe anginala baba benefits. Elanda zanzihlela phasi. Lemele ukuhlalisa kahle Jesu wena. La impilo yakho wena makela kaDolo. Utazasa ubenefits nabo makela umuntu ubenefits. Utazasa ubenefits nalenzawo lokiyo ita-benefits. Nemndeni wakho uta-benefits. Ngenxa yokuthi wena wahlalisa kahle Jesu. Ngenxa yokuthi wena wamlalela Jesu. Ikhona i-benefits lotayithola. Uthi nase uyithola le-benefits nabanye bese bayathola. Ithola nabantu abethu lento bazalwane kuthule ba. Lento yahlalisa kahle Jesu yokumlalela Jesu. Itana sayivule ihlahla nabantu abethu ethikolweni. Sanibonani. Enzakama Nkosi yami. Ita-benefits nabantu abethu lento. Jesus. O-benefits lento. Slow. Kumangalisa ukuthi kwentebanda. Kwentebanda imangwenda. Kwentebanda nanzawana nayo. Kunakwamkhulu nje lokwahlalisa kahle Jesu. Sanibonani bazalwa. Jesus. Sashayela ndande mo. Hlalisa kahle Jesu umlalelo. Hlala ulalele yena. Hlala ulalele yena uve yena. Athi nakathi yena lokho kwende. Nakathi lo mhlabelelo kumlalela ngasiye isikhathi ukupita kuphila kwethu. Ukwende umlalela Jesu. Elana kusita mina uta-benefits benefits nabo makhelwane. Uta-benefits nabantu ababo. Uta-benefits. Uyathi ukuthi le mali lesiye isikhathi nje ngabe kwendeka ukhathi ukuthi umhlalisa nje Jesu wena empilweni yakho. Umake kumbe babo wakho kanenzaba lento yokukhona. Kaya nje ufike ukubenefits nalolu hlangothi. Jesus. Baba wakho nje uyaphela emsebenzini ngalanyana ngafika athi athi nesifuna ke usebenzela. Yabo, ukhathi usebenza kashane nje. Nababe, ayina uthimbe lawe ushumayele noma kunjani. Bathi nje le benefits zeyampuntshuka. Uthule bathi le benefits zeyakusebenzela lento. Nabo konke lonabo nala ikhaya umangalo kushishe manje empilo ulalele Jesu. Wamlalela, wamhlalisa kahle, waphinde wahlala kahle wathi. Jesus. Abayethe. Oh, Savior. Oh, ngihamba nani leyo ngihamba nani nimjabulisa ngoba ni automatic nje ngiyakukhuluma nje hey ngiyamjabulisa man praise team man mana ni mavila lo wengi mangene kunye ni mavila Thale ngosi yakho ngilokho ngangibonga ngakho. Ngangibonga lo hlaba sibelo nemafini. Ufuna best. Afuna lento. Fala bete. Nakubita kushanda. Suke stopona. Nakubita uyabathela we press team yakho. Still call. Siyakinwa